Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi. Wa idh najjaynakum nan niya ingaratoi riwattu ripalepakmu min ali fir'auna pole ripapejana joana fir'aun, ya pole ripapejana pasukanna anak gurunna bawanna fir'aun. Yasumunakum su'al azab, nanapakan naiko penang si jajana pacalang, si jajana su'al azab, si jajana pacalang. Yusabbihuna banakum, pada naunoi wija-wijamu tu mana, pada naunoi anakmu tu mana. Wa yastahyuna nisaakum, nania napakasiri makun remu tu mana. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim, yana rekoiro abala pacoba pole ripamu tu menang azim, pacoba maraja. Yana rekoiro abala pacoba pole ripamu tu menang azim, abala maraja. Jamaah yang dimuliakan Allah, ani lorengi di dalam ayat ini yang ngerangiro peristiwa yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Wattunna melo jaji Nabi Musa, ya. Yer wattunna macawe jaji Nabi Musa luar biasa. Luar biasa pak coba. Aga sabana yer Fir'aun ipakatulu-tulu. Ipakatulu-tulu Fir'aun. Ipakatulu-tulu maga. Yer wattunna katulu-tulu Fir'aun napitok manu luna. Wattunna pasad di Fir'aun maka dia kato manu, apakah siri-siri mana kana pito kak manu nak kutanangi kusanrona, maka dia aga betul ni rumah katulu-tulu kuro napito kak manu kadai sanrona Fir'aun ai angkana mero seleki aparenta. Iyora melo seleki ma parenta maka kewe itampu ni. Itampu iyora melo. Nasabayara Fir'aun dena melo seleki ma parenta. Na parentangi sina tentarana. Sininna makun reye uno mana ngi matampu Maka tasad dikumakir. Sininna makun re matampu melupo tanah uno mana ngi. Uno mana ngi. Jadi sini nama kundre kasih yermat tampir uno mana. Dia nama takatulu-tulu si Fir'aun. Napito si mano. Maka dai aga betul nero katulu-tulu kuro. Aku sanrona. Dai yero melo seleki jaji ni. Jaji ni makuke. Itu nero tu na jaji Nabi Musa. Na jaji Nabi Musa. Gangkana yerdok Nabi Musa diberikanlah wahyu untuk diberikan ilham untuk pasale anak-anak. Tapi ndek buluwe ya pasale aja kami ngitai mago panu na runtuh pasukan Fir'aun para salama lasu igere tawe la igere na rekon kanana mage meto Fir'aun nang kanana melo sele. Gangkana diberikanlah wahyu ini kepada ibunya untuk pas salama kesir. Napa susu supaya masih jai maraja. Ya. Diberikanlah ilham ini indona Nabi Musa untuk pas salama maka dai bawa itu anakmu aliringi ko salowe. Yero indona Nabi Musa agi pudangi ku malaikat Jibril itu napa u? Itu napa kau? Gangkana yaliringi ko salowe.
Waktu ne alir ko saloe, yero Fir'aun si babe inena, okko irna saloe monro. Okko irna saloe monro. Waktu na neita nero, anana ero, angkay aliran, ipondri kota-kota ipondri aga sanaro, ipondri pati-pati bi. Ya, tapi ero benena Fir'aun, yang namanya Asia. Asia na pudangi benena, na pudangi lakina. Angkatoro kota-kota maka kanjai. Makanya alir ngairo. Maka de Fir'auna aja no mal makro. Mana kemakor melo yang ngalai. Krede melo lada kami tero. Agi seuna. Gangkana yala ni ro. Kota-kota ero angke mali. Ya. Agi seuna. Waktu natimpa ero agi seuna. Anak-anak isana. Ini kan ero. Iya nor Nabi Musa. Waktu nalar kota-kota ero. Yer Fir'aun mataro narampu padana. Maging iya nah ini anak-anak melo silika maperintah. Ini anak-anak melo silika perintah. Gangkana ipalece ku benena. Ya makanya itu makurin dari palece. Ipalece ku benena maka dari Asia napudangi Fir'auna. Wasem mitani melong kanata. Wasem melo mitani melo kanata. Itata na siala de gaganata. Wasem melo lada ke kanata. Ye tawi makanya ya lana. Magarta topa. Yer Nabi Musa watiro magarta lada. Ya magarta. Makanya lada ya lana ya. Yer Fir'aun ro pura narampu padana na putama pima padana. Kada siapa tahu melo merasa bayar Fir'aun melo ada kanana. Melo ada kasing kanana. Metalada ni siala Asia. Diga kanana. Ya, akhirnya ina ro Fir'aun ro na piara ni, ya na piara ni okoro bolan ro. Dan ini panjang sekali kisahnya di dalam Al-Qur'an nih. Ya. Metalada ya, megalada, mabilada kisah nih. Ya. Ini panjang sekali kisahnya nih. Itu nih enor ya surah Al-Baqarah. Ya Al-Baqarah ini panjang sekali kisahnya. Ya cerita nih kue. Ya surah Al-Baqarah. Ya cerita Nabi Musa membela lada. Cerita Nabi Musa kue, wa lampa cerita Nabi Musa. Ya luar biasa ini. Ya, nanti di belakang lagi kita akan sambung ini. Ya melampai kisah ini. Mudah-mudahan weringi Allah Ta'ala segenap waktu untuk selalu kita mengaji di masjid kita ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Allahumma fi'lak wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.